سردیت رقیناشه دنیالالداگی هشول شهوت هزدگی رق خورخین چوگو قاچاقات انتلیجه ایدامگی آوارگاس نتلده آمرو هدنا صلی اللہ علیہ وسلم سنگی دادت لرقینه کمک بکنین دنیالا شو ارغلالدا ایجی چوگو سنگی آخرت شو ارغلالدا ایجانانی edin zat erakinasli qaçan hadurun tlijeyin avun nefside avaragas sarosman amru habındır. Dünyalarda rak khurkhun tlijani rak gi sokala çerh gi sokala kharav çarin tlijunatullah. Dünyalarda rak khurkhin çogo tlijani matlu tut abukuna. Ada habukuna. Dünyalarda rak khurkhun sardit çoqin alab haburovchi batula kodoshlar bijud alab haburovchi kola. Çorxoy hal habun vaqanigi vaqin hesi da imsular. Hida bu edin bajarular. Da imsanigi esta Allah sul hadrat aldagi hurto ostagi Allah sul hazrat aldagi hurto pardavukun Allah asti munajat habiyatullah zat esta shalar bildihi agarsular mesed rakhalda sashiyab shumbi kharochi dunyala darat khurkharochi rakhalda sagi mesed shikab shumbi kharochi Evçiyeste avla dünyalarda khurkharochi av. Hep iyev gojo daraja başa da shumbi kharochi hevu dünyalarda khurkhinchi. Hab amru yalda amal habizi but kharochi. Ladinan dünyal butli dünyalda khurkhin beketla ine bizi but kharochi dah kun Dünya butiyalda saci vakhulim murşid istihadahu. Ama murşid bu hiç o ki an alima vukanigi şivnigi çiyasul dünya butiyasul balahalda savakhun keze hal olar. İclalda sebi Suratul Kahfiye sul akhir tsali matlutul siyasi sababu. Suratul Kahfiye sul akhir davuha sababu ayet innellezine amanu ve amilus salihati kanat lehum cennetul firdevsi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru awna ishkhadwa هذا الأخير سيشاوب آيات صالون تيجاناني وكاك بوديلنك حساب الله حق اللي هو خوخ سنجي لذلك بقيني نية الله أوبي صالون تيجاناني لذلك بخوني له وشكما كبولي له